namle test le 3 nye ki 1+3 ta at 1+3 la ani software update and the Android OS 7 euro nugget update dikhadis ani update chigo me kola ani ngodo chi ani ti anda kya le waina and update delay mare delay la khandis chigo me juro ondi nye ki ngodo chigi ani dila ani technique khande khari yo revision ani shigi ante thangbu de la ngozo ki dila and nye gesti and 1+3 de la update chi changi ani dila thangbu and setting la phewa ina about phone there's a Android Oxygen OS 4.0.1 re and RAM 6GB Android 7 che kazan ye dingel la ye da update chi ine mangbo jila ande and update le ma re hojin ye update de khandes le go me chura won do che ane ngodo che thangbo de Play Store la pe Play Store ane Play Store la Opera che VPN ni kya bro thangbo del te ta de ro stingre on tam and did install chi dinal lu ro pa brama install chi sa jala di khache ro di khache ine di khama jingal thangbo nyege 직동 컨트롤 setting tanya system update to system update thungum do your system is up to date later ani nyege and Android ki version di and 7 re ine 7 la Oxygen OS 4.0.1 ta and mangbo chi la and Oxygen 4.4 yo ma 3. khazun yore and the ngwe di yore and Android OS version stubadre marshmallow re ani ondre and dimbat da ludan da and nyegi di and rimbachin she da chiguji re ani tendit nang oina ani and Android ki version dimbat di ani paptu re and tendo shre and nyegi de ten so and system update and check for update la update thungmi do ta and delani and Oxygen OS and konjogi ti tangsha and update sabat tangsha ani 4.0.1 la ani kangye yo digiti ani ya konjog subject jabni ani 4.0.2 lan tensha ondo shre and this shula ngoz da Opera VPN le download chi sa shula khache rwadi khache ani di connect chi sa change region di ani saja di ko dam borsna Canada dam shana Canada dam ta kharche borsna digi ani tadi mobile dikho khardeng borsna Canada yo dosteng gore Canada yo dosteng do godan khogita in mobile dikanda ta andang unjing update tagwa setting la phe angela system update na phe dara ta system update na checking chida de ta da 4.0.2 de tengda update chilag do on ta da ye VPN di change ma chi hoina Canada imbodo ma dem baina an ko download di anda di tung mare ta ni di yenzang gi andi di tung re andi download now lan chi an download chasan chirwa download sa shula download du don 1+3 to 4.0.2 da ondre and dila khar gar yorsuna ani upgrade to Android 7 nugget che upgrade to any new notification design ani kangi notification dizera on the sawa susha setting menu design sawa du multi window view la da kashi mangbush theo mawlusha custom DPI support la da and status bar icon this is the improve shelf customization and the Android 7 nugget dilu ina ani muna khaba shoes to khabal ani mangbuch che to and nyega sto che siwa ina ani namgule ani dinala shonge manga shongo re kaisna nyeki and DPID ma nyur tai ba edit status bar icon options improve shelf customization update APN settings fix proximity sensor bug and proximity sensor latis kangye user hon den chaza suju capsha and fix Google Play Store download bugs increase system stability share tadina and Wi-Fi ki and kangye user hon di da kuzo fix chimido inga kangye deshina zo de shu duja de kangye themasu ngora yagda ji du Wi-Fi di endo chikashishna thisha ondo chirwa update de tang
자자 아니 reboot to upgrade now reboot chi upgrade chi sare ta disi waina setting la about phone and oxygen OnePlus 3 4.0.2 disi one 4.0.2 li do on do shre da di update chi da den do shre Android 7 gaji ani den do shna da ani update ra re ani shaza chamba khari mixe khari ursena onzu ki anda dila notification chira tigal message ta khari sawal le waina denzu dige di ani lelo shuch mo tu tu le ga da denzu mixe shuch tu dila on do shtu Android 7 nugget on do chirwa and dinner mongbu chanda khaba shush to setting na line setting na landa moja ki si waina customize mongbu she do ni display la phegra display la pen display la career se screen calibration che chonda do ta do tike che on the mix and the sour ni display size left to on display size the mix future and then dila and on Android and the version 7 la and 7 la and 2 unza much normal dire unza size shura normal size dire and the chungtang and the chungtang to dila chungtang na unza yigi manga shwa che pa do manga shong to dinar minde ma shwa and unza gi display ki ani tanda unza yigi do ine manga shwa che on the yabu do Tresha tani di the shy small and shine ba chung shu ji shu dang na ya yi gi ma thong ya kang ye stu on do tresha ani shamba ani ti chazan shkyu dang sa sha and menu jura menu de sa wa tu den do tresha ani Android 7 nugget shu na ne unya hora menu ki design da de de le pe khewa tu do this one and the icon the kazu mo shong do chi ni sum shi nga shong go rangal de la and the message to dinner ani email da de le waina khap tu den fa link ga tu on do shresha and then some and the doing ki ani menu de sa change che tu din ba ina sa wa de hotspot da de add chi wona chi ra ya lo on the option den tu also ani triki ani Android 7 ani kandis upgrade chigo major ra ngode do chi ani di ani under OnePlus 3 da OnePlus 3T union ani mune phentong bu re sang bu ra ni ani di nyo chuna like da ani nyen thung ti ani khamang tamro na ani tamtuna ani onje ne ande ya min de kangye union da zul ani phentong ru thing du ni gi ani channel di ani subscribe shiro chi la so antu jana phyo